Shalom, para pamiarsa channel Suluh Kalangkangin sane tresna asihin titiang. Rahajeng semeng, majeng ring semeton sami sane setia ngawit acara Dharma Wacana puniki. Sih paswece miwah tentrem rahayu saking ide Sang Aji, ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah ide Sang Roh Suci, tansah ngulimputin ide dane sinamian. Ringgalah sane becik puniki, lugrayang titiang nyarengin ide dane, miragiang kruna-kruna suci saking cakepan suci. Mangde praside ngicenin penuntun ring kahanan urip irage sareng sami. Tema Dharma Wacana mangkin inggih punika, suksemaning salibe majeng ring anake percaya. Mangde irage uning ring paiketan tema puniki, lugrayang irage mirengang sabda suci, sane kapolihang saking cakepan Galatia, pausan kali, ayat selikur, sane mewuwus kadi puniki. Titiang sampun kasalib sareng Sang Kristus, nanging titiang kantun urip, nanging boye malih titiang sane urip, nanging Sang Kristus sane urip ring sajeroning titiang. Saha urip titiange sane mangkin ring sarire puniki, inggih punika urip melantaran kapitayan majeng ring putran ide Sang Aji, sane sampun tresna asih ring titiang, tur sampun masarah raga pemekas buat titiang. Krune-krune puniki ngicenin penekanan sane dahat mautama, ngawewehin irage uning indik-indik jati diri irage ring ajeng ide Sang Kristus. Sabda suci puniki nenten jawantah untayan krune biasa, nanging puniki wantah silih sinunggil krune sane nguningayang indik pekaryan sane dahat mautama, inggih punika unteng suksemaning salibe. Salib punika boye jawantah simbol kekalahan utawi panggodan, nanging puniki wantah genah ide Sang Kristus nunggalang raga ring kahanan manusia, nyerahang uripnyane pemekas buat nebus dosa-dosa irage. Titiang sampun kasalib sareng Sang Kristus, puniki pinake ungkapan solidaritas sane dahat dalem. Puniki meteges kahanan urip irage sane sampun lintang, sane kadasarin antuk dosa miwah pamrih raga pedidi, sampun kakubur sareng ide ring salib. Ring kahanan Bali, irage praside ngambil contoh saking pikaryan sane kalaksanayang oleh para pemahat patung. Sane pinake utama ring pikaryan pemahat patung, inggih punika ngukir tur nicalang palemahan sane nenten kaanggen, mangde prasidya patung sane becik punika pacang kapanggih. Saking bongkahan kayu utawi batu sane ageng, sang pemahat pacang ruruh wangun sane sampun wenten ring sajeroning idepe. Antuk pahat sane landep, ipun pacang nicalang palemahan-palemahan sane nenten perlu, ngamargi yang rasa sakit miwah pengorbanan sane nenten alit. Miwah asa punika taler sareng urip irage. Salib ide Sang Kristus, wantah pahat sane landep, sane ngicalang kahanan urip sane sampun lawas irage, sane kadasarin antuk dosa. Proses puniki nenten jagampang, sakiwanten ngutamayang kapercayaan miwah pasrah ring ide Sang Roh Suci. Sane mangkin, ring sajeroning irage sampun ngandel ring salib punika, boye malih irage sane urip, nanging ide Sang Kristus sane urip ring sajeroning irage. Urip irage puniki mangkin kadadosang wadah ide Sang Kristus, mangda ide prasida ngamargiang pikaryan kasukertan ring jagate, tur ngicen irage sami kerahayuan, kasukertan, lan ware kartenugraha. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabda sane prasida kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide Sang Aji ngicenin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pamiarsa channel Suluh Galangkangin.
Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme!